Aleksinačko selo Donja Peščanica, koja trenutno broji oko 100 stanovnika, u narednim mesecima značajno će poboljšati svoju infrastrukturu. Najavljena je gradnja puta od Trnjana do ovog mesta, zatim rešavanje vodosnabdevanja iz vodosistema Bresje, kao i uređenje saobraćajnice kroz samo naselje. Već u junu je trebalo da započne asfaltiranje dela opštinskog puta Trnjane-Jakovlje deonice do Donje Peščanice, ali je zbog žalbe jednog od učesnika na tenderu taj posao privremeno obustavljen. Republička komisija za žalbe posle oko 5 meseci razmatranja potvrdila je odluku opštinskih službi koje su sprovodile tender, pa se uskoro očekuje potpisivanje ugovora sa izvođačem radova. To nam je potvrdio i prvi čovek Aleksinačke lokalne samouprave. Već smo planirali deonicu puta u ovoj godini da uradimo od raskrsnice u Trnjanu do same Donje Peščanice, međutim čekali smo odgovor Komisije za zaštitu konkurentnosti koja je dosta kasno stigla, tako da jeste sada u potpisivanje ugovora sa izvođačem radova u toku. Ispostavilo se da naše službe nisu napravile nikakvu grešku i da možemo da potpišemo ugovor sa izvođačem radova. Novac iz opštinskog budžeta za ovu deonicu puta od 1700 metara je obezbeđen, a dinamika završetka rekonstrukcije puta Trnjane-Donja Peščanica zavisit će, nažalost, od vremenskih prilika. Najverovatnije će se žitelji nekoliko aleksinačkih sela po novom asfaltu kretati od sledećeg proleća. U toku su i radovi na sekundarnoj mreži, pošto je primarni cevovod u dužini od oko 900 metara, vredan oko 4 miliona dinara, izgrađen još u jesen 2017. godine. Kada će voda poteći i u samim domaćinstvima, zavisit će, kako kažu u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija, od sklopljenih ugovora sa građanima koji su iskazali interesovanje, kao i od dinamike uplata određenog broja rata od strane budućih korisnika. Učešće od oko 65.000 dinara za dobijanje vode građani plaćaju na više rata, kao i troškove priključka od 25.000 dinara. Za naredno leto najavljuje se i posipanje seoskih ulica lomljenim asfaltom. Taj posao je bio planiran za ovu godinu, ali se odustalo iz opravdanih razloga na koje nam je ukazao i predsednik Radičević. Sada se radi sekundarna mreža, ujedno će se raditi i priključci na vodovodnu mrežu, što je vrlo značajno i za to naselje, jer će dobiti zdravu pijaću vodu. A kada pričamo o drobljenom asfaltu, bilo je u planu da uradimo tu ulicu u ovoj godini, ali smo odustali iz prostog razloga, ako već radimo sekundarnu vodovodnu mrežu, doći će do raskopavanja ulica i onda bi izgubilo svrhu sređivanje ulice koje ćemo odmah raskopati. Primer Donje Peščanice pokazuje da realizacija određenih ideja i namera nije tako jednostavna i kada se obezbedi novac. Tu su zakonski propisi, njihova zloupotreba od strane pojedinaca i preduzeća, subjektivna neagilnost, ali i građanska neaktivnost. Da toga nije bilo, sve bi išlo brže. Donja Peščanica bi imala novi asfalt do Trnjana, a ovog leta ne bi imali problema sa vodom. To sada i nije bitno. Najvažnije je da će od sledećeg leta ovih 100 žitelja imati uslove skoro kao njihovi sunarodnici u gradu. Možda će to biti podstrek da se broj stanovnika u ovoj zajednici više ne smanjuje.